ta whaatanoanga. A se tasi fo I one of the economists, tangata at the mai longa, I mea le suifua maloloina. Na whanonga I mare manino, I se whaamatalanga mai I lea tangata. I se la whaatanoanga ia male sunga le ataua sa vea mai nele tio New Zealand. Langa mata upuane o lo langa ia matali mai iai isi o ri lai o le tua ngai fa mai walana fa le tonu le tele o nisi o atina e fa mai wala se tupe e te tali tonu wala se tupe le ma wala se tupe le malo o iai de ale wa sa no nei o le matua I tele o le tupe la iai a o lo o fa to toa ma tau ma fai wale ma fai na fai uma be uma le te me tasi le tangi me le tu malo ma tangi me le o le tau ma fai le malo e fa so time and expenses mo le time ma le time sa no le ta pula fa te se ve o tele o a tono dipende le context la to wa fa tata no tulanga le al memoriali se ve o le tulanga le nei ai sila fo ile se ni ai le tina o le Samoan National Provident Fund e tasi 0.4 billion le se le dio vano ya o se le ni el tato ACC e ono se lau milion tiro 1 billion o le tato foreign exchange reserve lau ye o masala wala talata le 1.7 1.8 billion wow yo ia eleni o asset también eleni me fa pe no for central bank fa mai e 1.6 billion o le ala ye le ai o me se eleni o asset o la ye so o te leo malama por a tonu mena e sa wel fam talanga na a tonu ai a fa pe ole wai time fo ina to fa tu wai fo ile fa tino ina tato budget o na tu langa pe o swing o fa nga malo ma tu langa ne e na delays na fa tino ina le budget ai le va bela delay le budget on le selling langa e processes fo ye pe e al talatu na pena o si de fia sa vea la salta to GDP e tasi 0.5 billion ale e o COVID e o mai lua fu lima wo va to 4 billion so we're probably the leading country in the Pacific what tapo le GDP the last 4 years o tato inflation terminates by 1.8 right 1.8% which is amongst the lowest if not in the Pacific o le pawala al mea ona o le CCT o le tau sua tulanga nga o le projector to inflation sale o le 5% le next year 2027 malo but fa taun winam fa waunga luenga al malo e to atato meto sami tulanga fa pena ma malo si tato foreign exchange wal mesina mea la ina pa ule inflation malo si tato foreign exchange we buy stuff tato tato foreign exchange align with US dollar pero me na si ye wa pe alu la lotala ni si da matala Australia tato tala la tu maulu ma dir o le au ngala na many o foreign exchange reserves e cushion na ia movements ma shocks ia ma fsosani le tama ina mal inflation tu lang fa pena e le ngata fo la le na o le si ma walunga fo le tato foreign reserve o no le tele o tato tupe o la fo atu o le la e fa ile international foreign exchange le alu le tato tupe ai no fo le foreign reserve le I mo le lumana ia maisi o loa le tunu e fia fa ta watu le taimi me taimi mo fa to anga o feta laisa o masini ma me uma fa pena e ovale tu sa ovale wo al billion al tato remittances ma tato tu pe tu fafo o le silana sao le ia le tunu malte sporo le ala inga fa ta wain wa le mamalu le tunu le tautuaina tato tuna fafo tu lang fa pena Elinia foi numera fatupu foi numera te fez tuai fai mai le economist po le la tu te fo mai o le tamau ainga ile terminate o le tupe o lo o iai a le vanga le o le foreign exchange reserve a Samoa
e tasi ma le fitu i le tasi ma le valu piliona, not miliona. Le leile tatu whaafonfonga le i nei pena masentala o tupe o se leni po tupe nei o aseta le malo ele o whangaina ele i pa i ai le budget ele i pa i ai le whangaina o lea tala tupe maleta o lo ava noa available yoe fika mai lai oi nupi wha ava noa le tasi ma le wha piliona ACC po le Accident Compensation Corporation e ono se lau miliona. Tanga whaia la maths, pe kanga ku ifu lalo ia whanumere tu inatu. O le Foreign Exchange Reserve, tasi ma le valu to 1.8. Ioi. Ale mai biliona. Ioi. 1.8 biliona. Ele o ni miliona lo titana no tuai. Ai mai ngala le tupe tatou nei leia a ule tau talatu ma oile te whanonga mai le no foi fafo me masamo. Wa over mal biliona. More than a billion le tupe ale remittances. Tupe whaamomori. Mena lenta utupe mo le Foreign Exchange Reserve. Aisia, o le taimi whapetea ni lafo le lusa lau tala tu ainga. Ile abe e issue Samoa le tupe whekau I ma le rates lea. Na issue le Samoa, pati e tewa ni lau tupe. E tewa New Zealand lau tupe. E tewa po whea lava I vaenga o le lalolangi. E te la foa I lau tupe I Samoa. Oni e whape la foto na tango le loa senu ni la foto tupe I Samoa. Le ai. Mena leina tau whaita malo Donald Trump. E ta ofi le mele mo tātou le online mo meo benefits. Mo malone o Amerika. E ta ua si mea si vaisua leo te tala no tuai. O le mawhauwhanga o Donald Trump. O tupe ila abese ni, e le mena whengo fia ina whaitau e atu nei I lea whainga o tātou tupe. Le lafo I Samoa. Aisia, langa I kipi Amerika tupe tautil. E le whape wakuarola karusa lau sent le ai. E issue I Samoa ile afoi ile currency Samoa tala Samoa e le papela e vatua I orka tala Amerika e taofia I nei I tupe papena fo I New Zealand ma Australia mena le tatu whaingo ina fa Britania o le Foreign Exchange Reserve o tupe la nei e whaanganga le whai tuai le tutongi tuai o loa mai whafo. O tau sila la o tau te le me ta o le diaspora. Ioi, tatu tilo la tatu te le o le o ngā o tatu nei whafo. Le o mai le tasi mai wha nupi wha. Ono se lau miliona I le ACC. 1.8, 1.7 to 1.8 le Foreign Exchange Reserve. Ia, ma le more than a billion. O le opule langa mai le fionga le fōmai langa e tau tangata nei o fōmai o le tamau ainga. O latou e yailo latou ata mai whaapitoa I le me tau tamau ainga. Ia o whela ale haive vesi le hitapipi. Le haive mai ua whaonga se tupe. Ioi, ua whaalu vale tupe. O mai I Amerika Samoa su e tupe. O mai whaile ta alolo I Amerika Samoa tele talanaro. Le ta pena nei le fua e le o malorotu I la epa mana followers. Mena na matala por kala me ia te o Samoa. Se I e whaafonga le a whaile I maua sau te mi whaatanoanga le ana po.
Bo i tātou fo i nei tamama nei tina matatua o le Economist. O le tau whaapalangi nao tangata o i lātou te fuafuaina le tamao a inga so se atunu. O le lātou mata whaioi mai le to tele to inga tangata le tātou atunu. I le to tele le to inga tangata i ai le professional. Te loa au whaitawina tu nei ia masalo pe na o paulea. Siri ua mali watu. Ia o tele o loa ia. Whaiwhulanta tu whaitawai whaatasi ma tuila e pasa ilele. Ia o tele ia o se tasi fo i o paanga o lo tonu fo i o le fast. Le nantamo e mai i whaasale le anga lua ele i manuia. Tasina Economist. Ia leli i o tamale ta Taimang Jensen. Tangata nei o le lato poto whaapitoa lea. E le to tele i le profession le to tonu le tatou atunu. Tangata o iai lo lato o le lila lea. Mata lia fo i e siri o panoa. E o maliu. O le fili no mertasi fo i tulepa. Le lope uma lopa no solo ma pure to ualia. E tau fawr to ualia. O le lauria le maritoa. Ma panoa tabita. O fili na o to ina. Aisea. Langa fo i loa to ina to ilalo i tangata ia. E to ilalo aila na wa ai fa numera ia panoa. Mena lina le fia ia panoa to ina. Ai o me foi lá ia lentar no me foi panoa telo temi matitara no ai lungo le mapur kala me foi le medical insurance. Telo lentar no mai fica sia. Le ala o fa longo le o to e au mai exactly the same thing. Foi meditala. Te sele natala. Tele mano no i tupe ale atu. Ai o lo o iai le me la la tatu lo isamo. O le tula i mai o le fasman malo fo o lo i e temine. E te lele ata mai fa ale atua o lo fea ngai matata ia. Io. E mata utia ina ua tō lau ele sui lea, ele Economist lea na po. Nga makua i faa malieina na matua i faa manuieina la whalongo. Faa manuieina lo loto ina ua whalongo atu. Ina o fesili le atau. E sao ele tala le amai whape ua le se tupe le atu. Ua tuai o na whatau nuu isi mau mena o na ua le se tupe. E sao e na matua i tala pipi le fionga. Fionga ia tanga loa head bush. Tala pipi mao tua inga mori maune. Paune to inga mori mau te tatun, e tele mori mau wina, e tele tenton wina i limoni. E tele tenton wina i ai fui tulepa. E tele tenton wina i ai fui i fontoi. Langa foi e pongi sa tangata i mea i. Ele o toi iai, ele o toi sau fa i mea i o te tele lo tolo ngatu. Lato tele loa. Mena lina mai pongi sa ma sa wea solo fai me ole stupe. Lelan fai mele Economist na ana po, le fatanoanga ana po. Le ai se sere tala. Fau ma soloi tupe Samoa. No farole le li. Ma au mai fikasia. Ele ini fikas pau ala fikas na tau pia le na tau mate me fapia. O le remittance. No, not the remittance. O le foreign exchange. Na fe me fapia. O le foreign exchange. O le 1.7 to 1.8. Pauanga au isi me ia le nupifa o le ACC ia ma le remittance. Au mai saoa. Aisea, no foi leva ai e tutonu. I soa lau pulanga ia. Ba ia so uma. Ioi. Au le lava i pepese le sivanga. Le se tupe. Le se tupe. Ia re fo pepese i le se 10 miliona ai foi. A safata. Ai me o le fa mautu. Le foi na pepese i le tupe na ofatu. I le a onga foi le a le loto toma fai. A le o fai lo mai le fionga le minsta. O te reopen a onga.
Toi whapopo le kapeneta le si lua se fulu afe on top. O le OTG, ia po le ale, o le one government, le ale siti, grant. Io e. O toi whapopo i le malo i lunga atu. O le tupe masani o na maua io e. Tu sa le whapopo le fonu whawai le si lua se lau afe. E leni tala ale minister langa go through mea i le fonu whawai under i le direction ale officer wa onga. E se ka ua ia mea sere. E se ta ua ia mea. Au le alavala e pepe se atangata nei when mai e le se tupe. Bai. E tātou te taritonu tangata i o ta ua o fō mai. E te le taritonu i ai fōi. I a limongi e leilo limongi spapa. Io e. O fontoe fōi o lana loia. I le se loia moi. Io e. E ala lo winga lau tala le se loia moi. Toi no fōi ma tau mai le atunu, ma tau mai le larolangi. I lona tau whaaleanga. Maana mōna manatu. O toi no fōi ma toi whamatala mai le larolangi. E loko whemena mawelanga loia. Ai sa o e loi. So se taimi atu te whaalongolongo i leto i ngā tangata. Na anforinga na ata mai siana ata while mu. Au le loto e mu sai. I lau whamtalatu, lo winga lo tatu por kalame Samoa. E whamatalatu i auto. Auto toi fi whaalongolongo. O e wail por kalame na sa vea ma a leo